kalau lam plot ke rasio jong ka jingdan kam agak pen biang ya ke penyat seprang ya ke kam ba ke jingdan brio ke rasio ke gap la pun ha wa ki dan ki officers ki pat ar di office you di technically pinpet chapo feel ki lineman line staff kini ki deliver ya the service then ningkong ni shong nang in office ni yo ni pa ki ben chapo ki fees ban restore ki line ki de haba ka lip ka line lada dan brio haga cakap ban cimpor ban lip tang san minute kan cimpor si tengketa kan cimpor si kenta namar kini ki lineman kim dan tang si jaka ki dan ki ba li attend fault chapo ko we jaka nang ni satai kim dan brio ban lek ki hab hadu dawan pa ki tu ban lek pat sini ka fault ka badai tang ban clear within 10 minutes 5 minutes ila hab kita ban delivery to good service ni dan kami di manpower ni dan kami brio apo fee ni dan kami brio apo ki areas ban long ba ka power system ka long reliable ka long stable okay ta haduk man menta ngatai kini kisi kinja dun chimnesen yang chimnesen ba ai highlight ini rumah kalian jungi nak kalian jogi engineers nak kalian jogi employees ni kwa IP berpenra ini message mentang ni dan ni revamp distribution singing scheme kabai ni pentamai lut yaki lan prepare ni wara ki lan prepare ki transformers ki batamai namar bali kalau kami pindah singapha desi check bon ki than ki shit what voltage bakal low voltage bali ke low voltage kalau mau transformer udan hang ni kalan ke balik ching ki public kalau hadu skill taru hadu arpin taru dekat pun push ke last mile jong kati yung brio ke voltage kala drop kam clancho tementa nak ni revamp distribution scheme pat ke jayu ha pedeng jong uni transformer ngibu yang suwe ibu yang saar senang ba ngin improve ya voltage profile ke kata di number 1 te bangile kita kami hab ancim shutdown ngimlong banle online tingi nishim shutdown menta kata ban improve infrastructure let's say in 6 months from now when iba ki benta prepare kum kita new shilong kum kita stage po operation dan iba dan sedang ke improvement ti kadang ru kajing pat ingi bangi implement ni has come tamasot namar ngimyo ya kejaka ni kwa ban improve ya sistem ke jongi which ultimately ki consumer kinde ki beneficiary kinyo ke voltage ke bebiang kinyo ke power supply ke bebiang tang wang ngimyo ya kejaka ban bu ki transformer smart kala ade ke private land en karem kejaka asar de bon ki ngimyo ken te kadon ngajing asar bangin ya le kata tani number 1 bakal lip lak kaka in terms of deliveries of service ngala ong meneng dan kam manpower ban penting kena ba kajing do like kaka kadam day bangin la ban only 100% let's say ngin reduce ngin availability kan dan at least more than 90% 95% availability is one of the best tinggi tiga habai day ke substations bangi yok menta pa kidan de funding kini kidan ke funding na ka center kadang kum ka ADB ang kadang kum ka NERSIP kini kidan ya cakmat ka jing petre no kang ya kidan ke substations ki bala dep hiru menta kidan apo new shilong kidan sa kita mau kontrol kidan nang ta kidan sa garu health kidan ti kini kalian management kala sedang bantung brio menta kita biang ki jang hap thungi ki contractual lagi menjadi permanent kan permanent employees di ni shit ikren kakak betul management ba kan serius sekali nama kini ki assets ke jongi dilada kam ngimla hi ban maintain deki beri ki jongi kan namdan ke sense of ownership dan menu ban namdan ka ngimla kan ban baha baik serta mo for that reason kan ngidan kam cakap management bahkan pet serta kan ni tani ni kan ban bu beri pat pi baru beri umdai bokot te baru ubri rum dei bojobo te hakajing tu like kandon dai te nakaliang ka jong ka MCL ka jong ipat ni don ka vigilance team kani kalong very vigilance team ni ka investigation and enforcement kitrai por ba menta banlek kani ka management kalong serious banlek pet kani energy theft existi ni lek man ka por shadow industries banlek petrol kita jaka banit wat hadu kilong ying hadu ki consumers ki badai ki domestic consumers tu nilai ni ki angi penalize ki ni wengi gitu kita tam di tanjung ke yo PE try media bagus kata menang ni ki pon balalek nakal yang vigilance ni dan ke team tu belong very reliable and baru we state ni kita ni investigation enforcement lalu dan kiba balik solution nak ni pi atau pi person macam government kumkini ka di banlek tak batang nak ketu kedon la ka jong la ka po electricity act hi kala don ka benta ketu section ban in file FR yani ke theft of electricity ka section ka ba no kata ka kren
135 kali tampering illegal connections langkah ke 136 ketika theft of electricity dia 38 kedil bagi ini unauthorized use of reconnection of langi la dapat dari connect section yang 130 kita Jika bisu di kibri pagkain kadang balisan fanya kadang fanya kan oi niris kadang lah kajing kanyi kadang resolutions kadang kajing kanyi betul yang formula po kang tarif compensation mala approve compensate gitu kajing tu lah gitu kajing theft